Haya na ripoti ya beteka cia Korea mwena wa Ngeretha nishira kana ni iraikoro gitutirira gitamutambũrũko witu hwaini wa umuthi na noega gukorwo ngimwira ati kirabu kia Murang'a Seals ne bako makiandikithia hotani haria magutunganaga na kirabu gia Sofapaka mundu gwitwo admin araikorwo gita kirabu gia Sofapaka Sofanyau na kio kirabu kia Manchester United the Red Devils makoro makihota kirabu kia Everton na bao 2-0 no wega ngoro ngikwira ati mundu gwitwo Marcus Rashford ni mwale maikoro magifunga awegide hatujui. Haya ginyagia kiumia giukite ngatho cia mwanya ni guthia na mbere na kwirorera ceceni ya Muthingi TV hatukwiraga niho kihumo gia gutherema ucokeria ngatho tukwiraga tutingiriho utariho ngatho cia mwanya kuri ni undu wa ari othe twikorwo atukirutithania nao wira mundu gwitwo Lea na uma kindu gigitwo muhuri wa mbica kana mundu gwitwo camera person mundu gwitwo Aizo atigirira ati nwakorwo kiamukira graphics mundu gwitwo Jerry wa Mwangi no atigirira ati ni twaikorwo tukiana ni twaikorwo ni ndaikorwo gifuatithania indo cigwitwo report toria cikiagirire kana ni uma director mundu gwitwo Wairimo wa Kimani no uma muhariria witu no atigirira ati ni twaikorwo tukiamukira report icio na andiki aitu othe mundu gwitwo Nyaguthie wa Karuthi no atigirira ati mwena wa social media ya Facebook na YouTube kuguothe no ikorwo gitwamukira imwe kwa imwe nake watheka atigirira ati no ikorwo gitwamukira rifo kana no ikorwo gitwikigwa mugambo na mbica no ikorwo ugiciamukira wega. Haya ginyagia kiumia giukite